Сер күннүктөрө лукыр жагастар көмүскө санаала котун кийдерем. Үйөрүн көтүн. Кен туймадым ичите. Үйөр көт. Улуу өрүхүм ичите. Үйөр көт. Үректерим ичилере. Үйөрүн көтүн. Мыраннырым ичилере. Үйөрүн көтүн. Аластарым, сыгыларым, кочолорум ичилере, үйөрүн көтүн. Каратыым ичите, үйөр көт. Артык ичите, үйөр көт. Бар ичилер маппакка, үйөрүн көтүн. Айы кехете амсайлык, арылақ саламатынан аяқ тутан әрәбін. Sorgula olokutun tuhayan birin diyemmin, anam bilen yerden kötüten rebin. Yolla sorgula ahınan, ayak tuttan buluktun, kene gaskelak, kençerilak, ütü sanalak olokutugar. Ayı kihita amsaylik, arılağlacından ayak tuttan buldun. Yolla sorgula artıktır, küyüz keme buldun diyemmin. Ütüye sanağını bağıran turamın, kördeş tağmattıstan boldun. Serkünlüktürü lukı jağıstar kömüske sanağla kotunu giydiriyem. Ehege tabakıtından amsattağın boluktun. Ehege uruka habıt çeygetinden üteletağın boldun. Yörün kötün, külüm allayın. Al otum içite, bırca bıtır jağıllaca bu geçin. Kırana sağlıktan çıkatan könülü. Küyüz köme bolar bar, kömeli hüngen kördek damatlıktan boğdun. Üyütta solbakta, iti kunya salgınnak, ürün ayı doyur. En aybıtın gibi ortotunu doydum. En aybıt otunmağın bu siligilen ümnen turaldı. Onton tehite sühüte, yolla oğlak kırdalıgar, küreyti sıydallar. Birini erengeler. Onan kördühebin attahabın, güngün çağalıt, Allah'ımı sırdadın, uğut, cenkirdin, opput, masput, köğürdün. Oçoğu, sılastığınlaq, uyağa sanalaq, uran kaysağı oğuta, uhan teniyen olur öte, öydere sanalara ırahıran, ütüye sanağa ettere xanları çepdigir yete. Bu ayı jonu bolar bıt-bıhıtından algыс tağtıl-bıtın ılınaqtara demmet. Barı iççiler betten ayınlar bıttan kördes büt kördühüm. Ütüye sananın tiyekten kendin kördes dağmattastan boldun. Küngün çağalıt, Allah'ımı sırdadın. Sıhı konu ayı, bet yeme ot, delekdi günün. Ulu koçolarga, aça oqtor, örüvinen tağıstılar. Oçoğa qoton muğunan, qorağır mostaqtar koydu etiler. Sığı ayı sıspa sellaqtar, kırığı etiler. Töre oğullar but, tölkölenen, ütüye sanalara kelen. Bu anıgı üye kemigar, jollağa artıgar yetiler. Ülhet, yürekta can deleyete, üp kaççı, üksüyete. Onan, ayı jonugar, küs kütün okutun vurun diyemin, kördes dağmattastan boldun. Geler sana jıl, sorgulaq olağır, ütüye sanalaqtırı gıtta, atını muhtar despekke, tuspo muhtar den tuğra kördetbekke, ayı jonun bıhıtından, algыс tağtıl bıtından, siyerbetin, tuğumutun, ürdük kultura bıtın, etekalbetin, tenge tutanmıt, atını muhtarga, ütüye sanabıtın kördürük diyen, kördes dağmattastan boldun. Bu bayılığı doluqqa, yollaqtı oluru butugar, Arsiya modun kühüger tereğeren oğunluk yollaqtı oluru ededik. Onan üye her düğanyılarıyam, küs köme bolun diyemin. Bu keler sana jılbıt, keskillaq bolurun tuğugar, üyner jılbıt, ustatın tuğarı, ülehet jombut üksen, yolla oluqqa terderi deger, küs köme orun diyemin kördes dağmattastan boldun. Jere, jonum sergem, ütüye sanağından
алгыстаах тылбыт, айылдан тақсыбытыгар, бу кобрагытын саңа жылынан, саргыла олығынан, етейтегістенеге ардалибет. Бу келер саңа жыл, эхеге олықытыгар, доллах үте сыл болды. Қаннықта ғыры тұмыл батын, өлі сүті өңөй бөтін, оғыл-мұғыл олаттаратын сірінен сұрттынар. Ошур гоғыстарыман, тәптерге тәптерімен, кехи болат кәскілгетін, жон болан солғуытын, ұңныман, жолла олыққыт, ехене қас ұлайы, алаға жиятығар сырдық сыжайы тұддың демін, алғатағым, атчылатағым болуқтың. Білеген, сүйін жағын сүгет ойын, әтінілгеті әтпет мағынан, анан менен мен арчылан аңачылан көрем. Саргыла олықпыт салаларын тұғығар, ойғы олықпыт уастыбатын тұғығар, күйіспіт оқпыт барынан, орта тұру дойдуға жоллақты олыр бұт тұғығар, кенағаскелер бет, кәнчәрілер бет, кәқтібәттерін тұғығар, кенағастағаны ұран қайсақы ұжуара уған тәниян барарығар, күйіс кімі болу тұрын деймен барығытын арчылатағам, араңачылатағам болуын. Арчылақ сананнан алғыстақтым, әйгі қас бейді жеғатығар, қас бейді тәрілтәғатығар, бұл күйіс уақ әйіға тиектің. Ирақ сытар қоты ұлыстарға, қанна да республика бары мұнлықтарыға, әйгі олық қот қағаннағаны үтуе сананнан қоғаған тыңға кейлбәтен деймін бұл әйіға алғыстығынан арчылан, араңачылан әрдіған болуын. Жәрі, соргула олық қот, кәлерін тұғығар, саңа жыл салаллан кәлбетінен, ұйгула олықпыт ұстатын тұғары, ани жоны болар бұт-бұғытынан, бұл уақтақ кымығынан бары бейтәңі көтігіғін, ұғын жолла олығы, соргула олығы, саңа жылынан, саңа жолынан, ден үсті омыдданмыт ие қайныры доғаттаруам. Туску. Алгыстағы далгығым табылыбыт боллағына, үйәхә өйдуғанылар бұд, жоным декі қайғыр боллақтарына, үтіе сана кәскіл үйдерін тұғылар, түйәріғім олар түсірі. Атактабуллах, бирдай дулахтарам, дорогие якутяне, вот и подходит к концу 2014 год. Это был год, который навсегда останется в истории России,
как период серьезных преодолений. Но без преодолений, без трудностей не бывает побед. Это был год культуры в Российской Федерации, и сегодня уже на государственном уровне есть понимание, что культура – это не просто сфера услуг, а целая система ценностей. В Республике Саха-Якутия мы провели очень значимую работу по возрождению арктических и северных улусов в рамках Года Арктики. Уходящий год запомнится и другими важными достижениями. Мы с вами хорошо поработали, сохранили и укрепили лидерские позиции республики по основным социально-экономическим показателям. В этом году мы открывали новые производства, строили детские сады, школы, больницы, спортивные объекты. Сдано около 500 тысяч квадратных метров жилья. Это значит, что более 8 тысяч семей справляет новоселье. Но самый значимый и самый приятный итог года заключается в том, что нас, якутян, становится больше. В 2014 году на свет появилось почти 17 тысяч ребятишек. Во всех этих достижениях основной движущей силой и главной опорой были вы, трудолюбивые, талантливые, инициативные и ответственные жители нашей многонациональной Якутии. Спасибо вам, дорогие, спасибо вам за вашу поддержку, за преданность родной республике, за стремление сделать наш северный край лучше. Наступающий 2015 год объявлен в России годом литературы. Не сомневаюсь, что это послужит сохранению и развитию духовных основ творческой самореализации граждан. В Республике Саха-Якутия 2015 год объявлен годом предпринимательства. Это значит, что мы будем уделять еще больше внимания и поддержки нашему малому бизнесу, улучшению предпринимательства климата. В 2015 году мы отметим 70-летие Великой Победы. И наш долг достойно встретить эту священную дату заботой о представителях старшего поколения. В числе наших главных приоритетов остается поддержка бюджетной сферы, образования, здравоохранения и культуры. В следующем году будет продолжено строительство жилья и социальных объектов и реализация крупных социальных программ по поддержке многодетных семей, талантливой молодежи, лиц с ограниченными возможностями. Дорогие друзья, Новый год – это по-настоящему семейный праздник. В этот день и взрослые, и дети ждут радости. Настоящая радость – это наше взаимопонимание, единение и сплоченность. Сейчас, всего за несколько минут до боя курантов, я от души желаю, что в Новом году каждый день в вашей жизни был наполнен яркими событиями и хорошими переменами. Пусть исполняются ваши самые заветные мечты, воплощаются все планы и замыслы. С Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие мои земляки! Саргалах Самадиланан Вирдегулахтарам.